hagarara hano kumuhagaze hano. Imana nkorera yampamagaye uko umpanaguye inkweto nabwirije mu butumwa bwiza. Uyu mwaka imihimbiri yose yakuvugishije nazambwa twiga hano ntihagire n'imwe zongera kukuvugisha. Kandi uyu mwaka wa 2020 ndagushingiye mu izina rya Yesu. Niwinjire mu rugo rw'umugisha rutagira umubabaro, rutagira agahinda, rutagira umva. Imana iguhuze n'umuntu Imana yigishije atazakurya umutima uguhereza keya ukamera nk'ikibebe mu izina rya Yesu. Nabibaza gutyo Imana yagusubiza itoto, haracyariho ibyizigiro. Yesu Kristo nasomye irindi riravuga ngo mbaye ndagutaye akanya gato cyane. N'Uwiteka yabivuga ngo ariko nzakugarukako ndagufitiye inkumbu nyinshi. Abantu mugiye gukumbugwa n'Imana nimutera haleluya. Yesu we ndi kubona abantu mwari no teranira Imana igiye gutabara. Hari ubutabazi Imana igiye kumanura. Abantu mugize iminsi muri gukubitwa, abantu mugize iminsi muri kujombagurwa, hari ubutabazi tatagiye kumanura muri no minsi 30. Terera Imana haleluya. Junja ubu banyita junja ngo ririmba junja ngo junja kandi bazi ico kintu junja cyari cyo, ariko bitewe nuko amagamba reka mabazi none ko twamakumviriza indirimbo z'icyongereza tugafashwa tukanarira tuba twabyumvise. Ni ukubera ko ziba zihimbiwe mu mpemu. Nayo ibintu dupupagura tugapupagura ukabona nta n'umuntu uri gufasha. Nuko dukubitamo ibipupakuzi nyene ariko bitavuye ku Mana. Mureke tuze dukora ibintu bivuye ku Mana, bigeze ku bantu babohoke, bigeze ku bantu bagire ntibatabagwe. Imana ntirabijunja, ntiraba n'igihagararo, ikunda umuntu ayubaha. Point entre finish. Twabigenza ariko ndazi ko iyi ndirimbo na hano irampaye isukari. Nukuri ejo nzanywa agasukari n'agakate n'akabureba. Ibintu bivuye ku Mana bitanga n'umwumba tukihekenyera. Ndafashijwe. Mwari ngaho rero niwinjire, injira muri yanzu y'Imana urebe icyo Yesu yateguye utamireho. Vuga ngo dutamire. Itanguriro biratanguye, tugiye kwiga stage. Mana we stage. Vuga ngo stage y'Imana iraje. Twige stage cyangwa tubireke. Mwanyemera tugahereza Imana yacu icyubahiro. Imana ni yacu,
hano wayidutera ko ntibyashoboka. Itangurira 37 umurongo wa 19 hasome twumva. Usome ijambo ry'umuntu. Twiga stage kabisa. Hari abanyeshuri mwaje muri stage mugire kujya turebe. Sawa. Inzozi zande mu Kirundi bazi burya inzozi ni Kinyarwanda, none mu Kirundi bazita abantu barose mugire gutya turebe. Bwira umuntu mwicaranye ngo ugiye kubona akinzozi. Benevyo bavyumvise. Nagogo yabyumvise. Turashimira Imana. Gogo gushimira Satani mubwire ngo nubwo amazi atabona amatwi arumva. Yabyumvise. Soma 19. Baravugana. Inde hano twicaranye na ba Karosi benshi kandi baje. Ba Karosi bahageze. Bwira umuntu mwicaranye ngo nahageze. Uzi ko hano huzuye ba Karosi. Reka turebe ko ba Karosi baje muzamura ibiganza turebe. Ngirira umuntu mwicaranye ngo ko zavuye ku Mana zirafise imbaraga. Nimuze tumwice. Nimuze tumwice. Iyo se nabyo bivuye he? Ngo nguriya Karosi araje nimuze Tumwice. Kira umuntu mwicaranye ati Imana idutege iturindiririye hamwe nyene bashaka kutwicira ntabwo turi bupfe kubera ko ahantu bagomba kutwicira niho Imana ihagaze, niho marayika ahagaze. Ntabwo uri bupfira aho bateguye, ahubwo aho bateguye kuri bupfire niho Imana yashize urukiza. Ugiye gukirira ahantu. Haleluya. Namurokora numwe yabyumvise. Yaba wumvise ko ahantu Shitani yagutegeye kukwicira ariho Imana ihagaze kugira udapfa, uba wayikomeye amashi ukayitererana. Haleluya. Komeza mwana, komeza nawe usoma neza. Soma neza, urakwiye gusoma na fanta n'amata. Tumuterere mu rwobo rumwe. Ngo buterana mu ruki. Mu rwobo. Mu ruki. Mu rwobo. Mumbwirire ati bari barimbye byinshi kuva nkivuka. Imyaka ngize ibyobo bimaze gufurirwa ni byinshi. Nagombe mbabwire ngo ibyobo bimbye ni byinshi. Haleluya. Haleluya. Ibyobo byari byarimbye ku buzima bwawe ni byinshi cyane, ariko Yesu yagiye abifurira. Niyo mpamvu kiriho kandi ibyobo byarimbwe. Jendi gufashwa jenyene mwari noteraniye. Ninde wundi ari gufashwa n'ubu? Zamura tu.
tumuterere mu rugobo rumwe muri ibi duheze tuvuge duheze tuvuge tuti igikoko c'inkazi caramuriye ngo bavuge ngo igikoko ciki c'inkazi caramuriye. gira umuntu mwicaranye ati ntabwo uri uwo kuribwa n'ibikoko uri uwo guhambanwa iteka ukataha iwanyu mu ijuru. ntabwo imibiri yanyu izaribwa n'ibikoko, ntabwo imibiri yanyu yaremewe ibikoko, hoya kirazira, turabyanse turabisinyuye. ntabwo imibiri yacu ari iy'inyamaswa, imibiri yacu ni iy'Imana. niyo mpamvu tugomba kuyikoresha mu kubyinira Imana, mu gusenga Imana, mu kuyitangira ibya cumi n'amashikanwa. imibiri yacu niyo gukorera Imana. aho hose ari kuzira iki? aho hose ari kuzira iki? mbwirira umuntu mwicaye ati nimba rero utaruzi intambara urimo ni za nzozi. rero hari abantu mwahora murota ntimumenye yuko inzozi zifise imbaraga. murabyumvise ntimubyumvise? bwirira umuntu mwicaye ati ntuzosubire gutesha agaciro inzozi. ariko hari abantu turi kumwe ngo mutere haleluya. aha tuze turabe inzozi ziwe uko zizoba. ngo tuze turabe ko inzozi ziwe zizosohora. nk'abantu b'Imana mbabwira, ziriya nzozi murota mukavuga, hari abantu bigita abasenzi, abantu bamaze kujya ku misozi. hari igihe ujyayo ugasanga hari ubwatsi bupfundikanye. buriya bwatsi rero ntabwo bwipfundikanije. umuntu ushobora kumubwira inzozi warose agahita agenda agapfundika ngo mu izina rya Yesu ntabwo nshaka ko zizasohora. ubu bukwe yarose ndabuboshe, uru rugendo yarose ndaruboshe, yewe ayo mafaranga yarose ndayaboshe, uru rudandazwa yarose mu nzozi ndaruboshe. mwumve, tugiye kubohora ibyo baboheye ku musozi. turi hano tugiye kubohora ibintu baboheye ku musozi. turaha muri repantasi, hano muri repantasi tugiye kuhabohorera inzozi baboshe. ntabwo bari babizi ko repantasi yaje kugira ngo ibohore ibiboshe. oh haleluya! abantu bumva hari inzozi tugiye kubohora zaboshwe na ba rupinzi. haguruka mutere haleluya! ariko mwari, nimba uri gusoma aya mavutura yumva cyangwa ntayo cyane. inzozi zisohore cyangwa zireke? zisohore cyangwa zireke? tugiye gutera akavuyo gatagatifu. turavuga 1 2 3 zisohore zisohore zisohore. 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 tera haleluya! Haleluya! mwarimu yavuze ngo uyu mugoroba biraza kuba ibindi. nanjye nabyumvise. komeza. Reyubeni abyumvise, Reyubeni abyumvise ni mwene wabo, arondera uburyo bwo kumubakiza. arondera uburyo bwo kumubakiza. gira umuntu mwicaranye ngo mubansi 1000 harimwo umuntu umwe Imana yateguye kukumviririza abanzi bawe kandi
muri abo basi 1000 mu bakunzi umwe, ndi hano kugira ngo ngusobanurire uburyo inzozi zawe zaboshwe, ndakwereke n'uburyo zabohozwa, nkwereke n'uburyo wagera ku by'Imana yakuvuzeho biciye mu nzozi, nkwereke uburyo wova muri iryo shuri ryanse guhera, mu b'Imana yateguye ko nagufasha. Mpagaze hano, zamurira Imana yacu, haleluya, haleluya. Nagize igitero gikomeye, ngo mbenze hano ngira igitero, ndarwara, ariko ngwara nk'umugabo ndiyumya. Ngeze naho hepfo, nazamutse aho ngaho, imvura igombirwe, ndabwira Imana tumva Yosuwa yahagaritse imvura kubera kuba nanjye akakana, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, imvura ntirwe. Abantu batari mu rusengero bateguye kuza gusenga, yaguye, bazita imbaraga z'Imana, bazita imbaraga z'iki z'Imana. Ndaramukije umushumba mu izina rya Yesu. Komeza mwari, ntituraheza. arondera uburyo bwo kumubakiza, arondera uburyo bwo kugira nte. arababwira ati ndatureke kumwica, kandi ntimuvishe amaraso, ariko mumuterere muri urwo rwobo ruraha mu bugaragwa. Mumuterere mu rwobo rurihe? Mu bugaragwa. Ego. Ariko ntimumukoze kw'amaboko. Ariko ntimumukoze kw'amaboko. Kwari ukugira ngo amurokore. Kwari kugira ngo amurokore, amukure mu maboko yabo, amusubize se. Maze Yosefu ashikiriye bene se, bamukiza wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko yari yambaye, barawumukura, baramukwega, bamuterera muri rwa rwobo rwimbiwe kubika amazi. Kandi uyu mwambaro yari yambaye, twibuke dusoma mbere, twumvise ngo n'umwambaro se yamubaririje mwiza cyane kurusha uw'abandi, kuko yamukunda cyane kurutisha abandi bana. Mwumvere n'igitangaza cyari gihari, yakanzu kira umuntu mwicaranye ngo ibintu Imana yari yaraguhaye, shitani yarabyigaragambijemo arabitwara, ariko turashimira Imana ko abadayimoni badutwaye ibyo twasengeye, ariko batadutwaye iyo twasenze. Kano kantu ntimwakumviye mvuze gute? Abadayimoni badutwaye ibyo twasengeye, ariko ntibigeze badutwara iyo twasenze. Ko iyo twasenze rero igihari, ibyo yari yaraduhaye dusenze rimwe, reka dusenge 30 ibigwize na tarani. Hari amateka y'abantu bari gusenga mu minsi 30 Imana igiye guhindura. Haleluya. Maze Yosefu ashikiriye bene se, bamukiza wa mwambaro wiwe muremure w'amaboko yari yambaye, baramukwega, bamuterera muri rwa rwobo rwari rwimbiwe kubika amazi, bamutayo, ariko rwari gusa nta mazi yarimwo. Amahigo yagize nta mazi yaragize, ariko ibyo byobo bari babibiciye gushiramo iki. Baraheza baricara ngo bajye, bunamuye amaso babona igugu ry'abashimayeli bavuye i Gileyadi, bari n'ingamiya ziremetse imibavu n'imiti yo gusomora n'insenga, babimanukana muri Egiputa. Yuda barira abo bavukana, ati vyo tumarira iki kwica mwene data no kumuzimanganya? Enda nimuze tumugure n'abajya bishimaye, amaboko yacu yoye kumukorako, kuko ari mwene data tukabakara kamwe. Baca baramwumvira. Hahita abamidiyani
b'abadandaza b'abacuruzi bakwega Yosefu bamukura muri cacu bamukura muri rwa rwobo aha bamugura n'abashimayeli amahera y'ifeza 200 bamugura amahera y'ifeza 200 uyu muntu yarazimbutse bamuguza ngahe 200 barangije bamutwara he Egiputa bashora Yosefu muri Egiputa yari diri bamugurisha nawe nande abashimayeli oya bamutwaye muri Egiputa baramugurisha hepfo nta hantu Reyubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimwo ntaho hari yitana muri akimpuzu ziwe asubira kuri barumunabe ati umwana ntakiriyo none jewe ndakwira hehe igereza amen Imana icubahira ese ikibazo mbabaza izi nzozi Yosefu yarose iyo aza kumenya ibizakurikira yari gusenga ntiyari gusenga yari gukemeya ntiyari gukemeye gira umuntu mwicaranye ngo ibyo uri kurahura nabyo ni inzozi warose utazi icyo zisobanura kano murakumvise intambara uri kurahura nazo ni inzozi warose utigeze umenya icyo zisobanura ariko uno mugoroba ngo mbe nkwereke uburyo zisobanura n'impamvu uri muri ibyo kugira ngo ukomeze urugendo kuko ndabona abantu bagiye gushika urugendo Yesu agiye kurupunguza haleluya membereke stage dukomere Imana amaji Gweno nje hano gweno nawe gweno hano tambuka nawe hano tuvuge ngo amen ariko nawe tambuka Mara tukahimana icubahiro nawe ufite abana bangahe batatu icara umaze nabo kwica shitani wayimenye umutwe batatu nta muntu yago pfa kuguhagarika umwanya munini we ni bangahe nawe weho ni bangahe igenda wicare nawe yicarire wa mubyeyi we burya hari amavuta tutavogera Bibiliya ivuga ngo abo kubaha tububahe hari nakamugenda uracari nyamwigendako imbari ikintu nuba umupapa nubwo yababyaye rimwe ndamuba kuko ntabacitwa mutoka weno nawe uriya ingo banyamwigendako reba nk'ukuntu ngana ukiri wenyine reka ngusomere nanjye baranzomereye we nturi wenyine narahagarara ku ruhimbi nkigisha amavuta akamanuka narangiza nkaza numva umushumba wanjye aravuze ngo mutoka mbari arabwije atuma turafashe ngo ariko ni ikigoki
ngo ni ikigogi ngo kinsumbye imyaka 4 ngo ariko mfite abana 5 ngo nta niyirakoroka kiratera ati mana yanjye ariko mushumba baswazamba barikazo nukuri wenyene ndi jenyene tunukire miterane atoya uri ikigogi none ubugogi bwaramvuye ko haleluya n'umushumba wa hano yari yaranyimye uruhimbi arafata ntabwo uzongera kuhahagarara ukiri ikigogi nanjye ndavuga ati nta kundi muhagarare hano nizera ko bahagaze inyuma ya bose wowe nimutonde gutya umurongo gutya mukurikira egera hano sawa ntaze umukobwa umwe yumva ageze ubutanga wundi ubwo nyaruka genda hari inyuma baruzuye kuba ari ukwigirisha mugiye urageze twabibonye nawe genda urageze hasigara mugende twabonye murageze muri ano masengesho namwe murabona ikigabo cyanyu hindukira urebe gutya uriya mukobwa uramubona uramureba sawa dufate ko ari imodokari imana yakubwiye kwiguhaye siko bimeze kawe ngo nguhaye imodoka none iyi imana ivuze ngo nguhaye imodoka 90% ntimwama mwumva muvuye hano muri buyisange hano mbese muba mubona umenga iparitse hari sibyo gira umuntu wicaye tugiye kwiga stage y'Imana umva mugiye kubona stage rero mubona impamvu bimeze kuri noneho iyo modoka rero ntabwo Imana yayibwiye umuntu umwe bivuga iki rero ugomba hano mpagaze hano mu masegonda 3 ubu yigejeje hano ntabwo ikugwanya kuko nayikeneye umuntu uyinyonga 1 2 3 sawa nayizanye urabona amasegonda 3 yakoresheje yarenze mbere ntiyanashitse n'amasegonda 2 gusa rero kenshi cyane iyi Imana ivuze biba bimeze uko n'uburyo muvyakira ni mu masegonda niko bimeze Imana yivuze nuko bakira mbese abayo vuga mwibwira umuntu wicaye tugeze kuri stage kandi rakambabwire umuntu yaje kureba stage agiye gukomera mu gakiza bya bindi kubera ugiye kumenya imvugo y'Imana uburyo ivuga n'uburyo ikora haleluya
isubirire hariya hahandi wari uri hariya inyuma. Noneho kugira ngo umushikane hano mu masegonda atatu, wanyuze hagati cyangwa wanyuze ku ruhande? Wanyuze ku ruhande. Ubu noneho muri za 3 segonda ugiye kunyura hagati mu murongo. Ni stage. Nabwo ndamukeneye muri za 3 segonda. Tuga ngo stage. Ariko hari umuntu ari gufashwa ataranabibona ngo atere haleluya. Wowe uri umusiti kwa kino gipangu cha boss. Icyo washiriwe hano nukugira ngo akantu kose kaje guhungabanya umutekano uvuture. Nawe nicyo ushiriwe, nawewe za 3 segonda ahantu ugomba guca si ku ruhande, ni hano. Bisobanura ngo ikintu kiri mu nzira kikubuza gutora iriya gare ugomba kugikura. Ndaharura 1 2 3 ntuca ku ruhande, ni hagati. 1 2 3 komeza, shiramo imbaraga ariko. Shiramo imbaraga, umuzigo utora umuzigo. Shiramo imbaraga cyane. Oya, gerageza nyene yabivuze kandi eregura nayibona girya tora. Za 3 segonda nyarutse ariko umuzigo nguriya harya. Tora fata za 3 segonde wamutoraho ubwa mbere uciye ku ruhande. Ngaho nyura hagati rero ufate turebe. Fata. Birashoboka? Birashoboka? Murekure. Urabona byemera? None reka ndababaza abantu mwakoze stage, aho mukorera stage barabagaburira cyangwa murigaburira? Sawa. Noneho mureba impamvu abantu bakira amasezerano y'ibipirate baca ku ruhande ntibaca hagati. Mu mategeko y'Imana ikubwira iby'izakora, ariko ntabwo ikubwira ibyo uzahura nabyo mu nzira. Sekere y'Imana irakubwira iby'izakora biryoshye, ariko reka babwire Abisirayeli babwiye ngo ngiye kubatwara mu gihugu cy'amata. Kugira ngo ushobore kunywa amata, inka uyikamye atace wayihaye ugomba kurya umugere. Rero uragomba kubwirwa inka, ariko wumve yuko harimo n'imigere y'izo nku zakubitwa. Atari gupfa kuja munsi y'inka ngo ukame. Hari n'abatagira amenyo kubera inka. Ariko hari abantu muri hano ubuki nabwo buraryoha cyane, ariko nagomba ndabibutse ntabwo ushobora guhakura ubuki bw'inzuki ngo zigende zitakujonje. Mu Kirundi bavuga ngo ntawe uhakura. Ubu rero muba mushaka kurya ubwo babahakuriye, nimwihakurire namwe zibarye. Stage.
murebe stage mukurikire neza. Bivuga ngo iyo Imana ikubwiye ngo hari ibyo ngiye gukora, iteretse ibintu imbere zawe uzakora bizatuma ushikira ibyo ushaka kwikora. Cyitondere, Imana ivuze gukomera, ibivuze gukomereka, ugomba gushikira ibikomeye by'Imana ufite ibikomere bivuye kuri yo. Urabona ikubwiye ngo tambuka ni ikirenge. Iyo Imana iguhaye amasezerano igukubita ikintu cy'ikirido ku maso kugira utabona ayo masezerano, wowe ugenda utazi yuja ariko wirinseho yaravu. Ndatambutse irya mbere, nimba ntambutse rero ibyo ndi kurwana nabyo byo birambona. Nagomba mabwire ngo abadayimoni twe ntabwo tubabona ariko bo baratubona. Kandi hano muri repentance abarozi bose bo makino gisagara barazi umuntu usengera hano ari umukirisitu wa cyangwa ari umushitsi cyangwa ari uwatembereye. Iki barabizi umuntu usenga utisengesha. Niyo mpamvu umuntu usenga cyane ni utegwa cyane. Hari akantu rero ngombe mvuge kabatwenze, buriya iyo umugororotsi apfuye akaja mu ijuru abadayimoni baranezerwa. Kukubera ntabwo azagaruka konona gahunda za Satani, baranezerwa cyane. Ariko Imana ntishobora kwemera ko umugororotsi ataha itarategura uwundi. Ako kantu nako karafadika. Nimba ninjiye gutya urabona ko kuguru ninjije kuninjije ntabwo ugomba kugira umutekano. Urabona aha urabona aha urabona hano iwaje uretse uragira gutya hano nintambuka ndakubwira rimwe kabiri gatatu, ubwo ni umwanzi agomba kwinjira kuri za mari za bose. Igituma abadayimoni baduhondagura uvuze ngo twirukane abadayimoni, umuntu ariko arasenga irukanye abadayimoni mu izina rya Yesu. Dayimoni genda turakwirukanye mu izina rya Yesu. Ntabwo mukwirukana dayimoni ukina, urapfutura ukaritura ugasenya. Abazi umuntu bakinisha abo ntibazagukinisha. Rimwe kabiri gatatu. Ntabwo turi muri stage. Ubwo ihwa riranzibuye, iryo ni ihwa. None naringiye sinaringiye, ndakomeje cyangwa nsubiye inyuma? Kwikuza iki? Nimba hakomeretse ndabanza nipfu
bwira umuntu mwicaranye ngo abucakibona muri repantasi si uko batabishaka, hari byabasubije inyuma, barajombwe. ariko sinzi yuko mu bantu turi kumwe ibintu muri ko mureba ibyari nimba hari abantu utakibona. Bibiliya ivuga ngo wewe uhagaze wirinde utadirane utagwa. Bibiliya ibivuga kubera ko hari abaguye. Umuririmbyi nawe ahita aririmba ngo hari benshi batangura kandi benshi muri abo barananiwe, si uko n'abarusha ubuhizi, ni kubw'imbabazi urampa mwami kurangiza neza. najombwe sinajombwe byatumye urugendo rukomeza cyangwa nabanje kurotira. Gira umuntu mwiciranye ati basengere bazogaruka, ariko bari barajomba. kandi bari bafise amasezerano, bari baranarose, ariko barajombwe. none wibaza nka gogo, yaba atari umuntu Imana imugiriye ko yari yarajombwe kuriya, urabona yaba agitera? None se adateranye ameze kuriya urabona wamucira urubanza? Gira umuntu mwicate hari abajombwe rero kurusha kuriya. Ibayita stage. nyamara muri ano masengesho 30 ibintu Imana yabateguriye iragomba kubashikana mu kwezi kwa kabiri no mu kwa gatatu mwisobanukiwe, abo murimwo bamenye ico muri cyo. kandi reka mbabwire, nyuma ya kino cigisho, nyuma y'ano masengesho y'imisi 30, nta muntu uzongera kugusohora muri repentance kubera ubugambo, kubera ngo aragututse, kubera ngo oya. Bwira umuntu mwicaranye ngo numara kubona stage nta kintu kizapfa kongera kugusohora mu itorero ryawe. noneho byahwa nivuje ubu nakize ngaho va. burya uruyuki iyo ruriye umuntu ntabwo rusubira mu muzinga, ruba rubaye cyampingwe. Katolika na warika ahita aririmba ngo komeza inzira watangiye wicika intege wahisemwo neza Nyagasani muri kumwe. hajya kwa kuguru ndakugarukana. Nyina umuntu mwicati burya ahantu hari inkovu iyo bahatonetse haba baragusumba igikomere gishasha. Chanza na kuna amakuru wayabonye? nugira umunyezamu uzareba uwo wizeye. urashoboko akoresha kuri ufite ikibazo noroshye gutya hano ni gutya. wabonye ko yagiye nyeno 1 2 3 umva ingereza ekura 1 2 3 koresha kuno kujya ugize gutya birakuhura. 1 2 3 ntubifate nk'ibikino, bifate serious kuko ibyo muri ko muhura nabyo biri kugenda ukunyene. ntabwo umubiri
nje na wanse kugira ngo ndawutanga umera gutya, ahubwo nshatse kukwereka reyerema ibyo uri kurahura nabyo ibyo ari byo n'uburyo wabyirinda n'uburyo wakomeza ugashika. Hari ijambo nise mu Cyongereza new level and new devil, intambuko nshasha n'abadayimoni bashasha. Nagomba kubwira ngo nimba nzibuwe n'ihwa kare, ubu ntabwo ari ihwa, ni umusumani. Kandi umusumani n'ihwa biratandukanye. Umusumani iyo uwuhonyoye ukinjira ushobora kurwariramo kanseri, kuguru bakagirane bakaguca. Kandi iminsi nagwaye kuri ihwa ntabwo ariyo ndi burware ku musumani. Gira umuntu mwikiranye ngo ko yari yaragarutse ukabona yongeye gusubira inyuma, ibyamusubije inyuma bwa mbere, ibya kabiri byariyongereye, ongera umusengeri. Ariko sinzi ko hari abantu bari hano yari yaratse warasenze aragaruka, none yongeye kugenda. Nturambirwe no kumusengera kugihagaze, yarongeye gukubitwa. Yarasubiriye, nicyo bita stage. Amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa uzusenga ugira ukwizera, oya ntabwo azahera azaza. Mugeze aho mwabyumvise? Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo yemwe abibutsa ntimukagire nte kugeza umunsi Yerusalemu izahindukira iki? Amashimwe. Kudaceceka rero hari ibintu biba byagucecekesheje hama ugaceceka. Bibiliya rero ivuga ngo ntugaceceke nubwo ibigucecekesha bihari. Hajya ndagarukana hano ndahagarukana. Oya, aho hose hari inkovu nubwo nakize, ariko igihe kiraheze mwumve. Rimwe, kabiri, gatatu. Iki ni igicupacupa. Ni igiki? Igicupacupa. Hano uza wumva umuntu ko aravuze nkumva ntabyo nzasubiramo, ubundi napfa nshaka nkinywera agacupa. Mwahura ugasanga yarongeye kugasoma, mwahura ugasanga yarongeye kuzamura ijipo ayambara igera hano. Ntabwo ari we, ongera umusengere, byarakomeje. Kandi mbibutse ko igicupacupa iyo kigutemye hari igihe bakuraho inyama bakayita, bagakata iyindi nyama ahandi bagashiraho. Icyoma ibi bintu ndi kwigisha bikumva nk'abakirisitu nka batatu. Imana yabifashije. Na Satani akubwiye ibyo azaguha, agusaba ikintu kikubabaza umutima,
hari gakubwira ngo mpereza umwana w'imfura kandi nimba hari ikintu kiryo ni umwana witirirwa izina rya mbere ngo papa naka cyangwa mama naka. Uyu mwana abaryoje kandi uyu mwana ntiyambara impuzu zambawe iyo apfutse, ahubwo abapfukanye nyuma ziwe bambara izo asigaje. Ababyeyi mufite abana kuva kuri umwe kugera kuri babiri, uwa kabiri ntabwo yambaye impuzu z'uwa uwa mbere se yambaye izana. Yogaye igicupacu iki rero uzakirwara ku buryo n'umuntu akubonye amenya yuko ari igicupacupa cyakubaze. Gira umuntu mwicaranye ngo ibintu by'Imana biba biriho n'ibimenyetso. Hari igihe umuntu asenga akabwira Imana ngo nyereke ikimenyetso, igahita ikimwereka. Jewe ubu mfite ikimenyetso cyo gukorera Imana, iri jisho ry'iburyo imyaka 10 iraheza ritabona. Ubwo si ikimenyetso mu bintu zose. Haleluya. Yenda wicare. Urugendo ruraca Bibiri bango nkiri kuri ino si mfashe igihe mu ntambara, kandi ikintu nabwiwe narakibariwe ariko gifise imitego myinshi igomba kuhava arice ndayikuyeho. Ntabwo ngomba gushikira icyo Imana yavuze, hari imitego atari jewe ndayikuyeho. Nice ngomba gukura imbere imitego y'icyo Imana yamvuze ho. Nukuvuga igipande cyose cyamaze kuba pararize. Imana yabwiye Abisirayeli ngo nzabambukana Kanani, ibazungurukana ahantu imyaka 40, bari kugenda iminsi 40. Impuzu zirabahererako. Bamwe baba batama, abihanganye babaye 2, Joshua na Caleb. Gira umuntu mwicaranye ngo ntube mu rwandiko rw'abantu bazonanirwa muri ano masengesho y'iminsi 30. Uzayasenge uyarangize yose. Nubwo abandi boyahagarika, wewe ntuzoyahagarike. Nubwo abandi babivamwo, wewe ntuzogirene, ntuzobivemwo. Zamura haleluya yo kwakira kubigumamwo. Rimwe, kabiri, gatatu. Ndebe. Bose urabona wewe wasenga isengesho rikakuzanira n'igitumbu. Rimwe, kabiri, gatatu. Umupanga hari abashikira amasezerano batakigira n'amaguru. None nkifite amaso yose hari umugeni nabonye. Haleluya. Haleluya. Kandi stage y'Imana ntabwo usimba, ivuga ngo niyo usubiye inyuma ugarutse ugomba gusubira ugahera aho wari ugejeje.
nta kwideribera, nta gutirisha, nta n'igiturire. Subiremo. Nta kwideribera, nta gutirisha, nta n'igiturire muri stage y'Imana. Wapi? Haleluya. 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 Mu bantu bose bamaze kuyobora kino gihugu, benshi cyane babanje kurara mu ntuzenye, mu mbeho irabakubita, araraswa. Iyo umuntu mwicyangwa ikintu cyose ugomba kugeraho kizima, ugomba kubanza ukakiruhira. Ibintu by'Imana ntabwo ari amajojo, nta nubwo ari isubuki bya parmeje. Si parmeje. Ngeze kuri finale. Iyo ushaka kurorera umupira, nimba utanawukunda, uzahora ureba finale, umupira uraryoha. Urebe bakuranamo. Aha rero tugeze, hano tugeze, ni hahandi usanga handitse ku rusinga, iri barabara ryitwa Avenikwa. Ni barabara ry'urupfu. Bagita Avenidoramo. Hano rero ngeze kuri Avenidoramo. Ni kimwe. Haleluya. Ni kimwe. Bivuga ngo ngeze hahandi bimbye cya kinogo. Ngeze hamwe himbwe cya kinogo. Twasomye ikinogo. Ngeze kiretse marayika adaserutse. Ubundi ngeze kuri cya kinogo, kandi impande zose nakubiswe hose. Ubu hasigaye hamwe. Hasigaye hamwe. Finale. Bwira umuntu mwicaranye ngo nubona hari, haleluya, hari ibigeragezo iyo bitaraza Imana haba hataragera kwiza. Nimba ukibona utuyinite two kubipa, ntabwo uragerageza. Nimba ukijya kuri Facebook ukabona abantu bakiri ku murongo, hari abantu bazi kuboroka, bakaboroka na Facebook. Hano. No kuvuga ngo abo byakorana bose bahuye n'ibi bazi, basigaye ari umwe kuri tere. Iyo ugeze hano rero uba ugeze ku kirindiro kwa shitani. Uba ugeze ku kirindiro kwande kwa shitani. Bishaka kuvuga ikire muri za ntambara zose wahuye nazo, bigomba kuba warisharije, bigomba kuba waricyaginze ku buryo ugera ahantu ugashirira, ukaba ikintu cy'igitimbaye kama mbaya, ukavuga ngo hahigwa abapfa bapfiriye mu mwami. Ndagiye byanka byakunda, nashaka mpe, kuko gukizwa ndabikomeje, kwezwa ndabikomeje, repentance ikomeje kuba muri jewe. Haleluya. rimwe. Uyareba
oya nta kibazo uburyo cyagenze mpamvu biriko biraba kuri kabiri gatatu iki ni igihe bakubwira ngo niwezwe utahe. Iki ni igihe ubwenge buba bwagiye, ubwonko buba bwagiye ku ruhande. Iki ni igihe umuntu akugwaje abategereje ko gaca kandi uri hano n'isanduku baba bayikoze. Iki ni igihe uri hano ku banywa inzoga baba bataritse ibitoki baza inzoga bazanywa bari gukaraba. Abagura amafanta nabo baba bazitumye ko kuri buraseri batarazimara. Iki ni igihe uri kuragaburirwa na serumu kuko n'umuhogo ntabwo uri kurakira. Ariko nasomye amajambo y'Imana mu gitabo cy'umugaragu bita Yobu, handitse ngo haracyariho ibyizigiro yuko igiti cyatemwe cyakongera ibibabi byacu bikaba byiza gusumba ibya mbere. Haracyari ibyiringiro nubwo Yobu arangije aravuga ngo ngenda imbere sindayibone, naca iburyo sindayibone, naca ibubafu no mu gihe ikorera nabwo sindayibone. Ariko aravuga ngo ariko yoyo irazi inzira ncamwo, niyamara kumvugutira, niyamara kunshura zavamwo meze nka zahabu. Yesu Kristo niyarangiza kumva Yesu we, Yesu we, turakumva mwari no teraniro. Yesu turakumva, turumva ko hari abantu ugiye gukuraho aka gakengege k'izi nkoni, aka gakengege k'iyi misumari y'abadayimoni, kano gakengerwe k'ibi bigeragezo. Turagushimiye ko hari abantu bagiye kubitambuka muri ino minsi 30 itaranahera. Ababyumva nimutere haleluya. Amateka arahindutse, amateka arahindutse, amateka arahindutse, amateka arahindutse, amateka arahindutse, amateka arahindutse, amateka arahindutse.
amateka arahindutse, amateka arahindutse. Hafefaho. Ereka mbabazi, ese intambara zose nyene igisubizo yahuye nazo, igisubizo ubona carigeze kivaho cyari gihagaze? Urabona carigeze kihava? Kirategereje yuko nyene c'intambara ayitsinda, ariko coco nta kibazo cifitiye. Ibyo wavuganye n'Imana birahari, ahubwo igisigaye no gutsinda ibyo Imana yateretse imbere. Uri kuragwana navyo, ariko ibyo yakubariye byose biracyaraho, yabishize aho yabiteretse niho bikiri. Ikibazo gisigaye kuri wewe. Haleluya. Reba umuntu avuye muri koma rero, ya mitego hari no muhari. Ubu hari ikiriko kiramutangira. Ubu hari ikiriko kiramutangira. Ntari kugenda yemye. Ariko uyu muntu afise ibikomere ntaza afise. Uyu muntu afise inkovu ntaza afise. Ari gutambuka ntari gutambuka. None igisubizo urabona kitari gufashwa. Kumurebe. Wandebye sugaseka. Naco cyari kigize iminsi cigunze igisubizo, ariko naco kibonye. Aleluya. Kandi reka mbabwire, igisubizo iyo kibonye wagwanye intambara akagitsindira, naco kirafashwa. Ndakomeje ndatambutse. Hajya ikigeragezo kiracyahari cyangwa cyaheze? Bwira umuntu mwicaranye ngo mbere y'ugusubizwa urabanza uhure n'ibitangira ibisubizo, imbaraga uri bukoreshe mu gukuraho ibitangira ibisubizo nizo uri bukoreshe mu kwakira iby'Imana yavuze. Bayita stage. Ubu kwifotoza ntibyemewe, none kare byari byemewe. Sama kuboko vuga ngo amen. Ngwenama, ngwenana, hagarara inyuma y'uyu. Nawe hagarara inyuma zawe. Tora kariya gatamba, tora kariya gatamba. Igisubizo urabona hari yashu gifise sawa. None mu bigeragezo nta yashu nabizi. Hari uwaje kumpanagura. Hajya kuwa gatandatu heze bageze hano mwese mwakoze iki? Mwagize nte? Muhaguruke muririmbe ngo ibi bintu ni Yesu yabikoze turikoze. Ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe. Ewe ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe. Kutampanagura. Iye ibi bintu ni Yesu wabikoze turanezerewe. Oh, ibi bintu ni byiza. Ibi bintu ni sawa. Ewe ibi bintu ni gutu.
Haleluya, ibi bintu ni fresh, yewe ibi bintu ni byiza, yewe ibi bintu ni Yesu wabikoze, turanezerewe. Mureke mbabaze, nkiri muri za nkoni, nkiri muri bya bigeragezo, ninde wampagaze inyuma? Ninde yari inshuti yanje? Nagombe ndababwire ngo nyuma y'ano masengesho y'iminsi 30 Imana nigukura mu butayu wari urimo. Ugiye kubona abantu baguherekeza, ugiye kubona abantu bakugendera, ugiye kubona Ishabuni nkoro kuko muri sare hari abantu barenga 1000, ariko igihe cyose nabenze nta numwe yigeze ambwira ngo ihangane. Imana ifashe byumva umuntu umwe mwari no teraniro ko Imana igiye kumukura ku karubanda. Imana ifashe humva umuntu umwe ko Imana igiye kumwanura aho abadayimoni bari baramwanikiye. Imana ifashe byumva umuntu umwe wenyene gusa. Terera Imana haleluya, terera Imana haleluya, terera Imana haleluya. Kira umuntu mwicengo ni wihanganira ibintu uri kurahura nabyo, Imana nibigukuramwo. Ugiye kubona abantu bakwitanya kubahwa, ugiye wumva abantu bakuramutsa ngo mwaramutse, ugiye kubona abantu bakubaza ngo bahehe, kandi ubu ntibakubaza ahuba kuko nawe ahuba ntahuzi. Nawe ubwawe ahantu uba uyu munsi ntahuzi, ariko nyuma y'ano masengesho Imana igiye kuguha address. Hari address Imana igiye gutanga mwano masengesho. Imana igiye guha address abantu bakiriye address y'Imana. Nimuyiterere haleluya. Hari abantu batagira address n'aya materaniro, Imana ihaye address. Hari abantu byari byacanze, Imana igiye gucangurira muri amasengesho y'iminsi 30 abakiriye gucangurirwa n'Imana. Muyiterere haleluya. Ikibazo mfise ni kimwe, uyu muntu ibikomere ndamuboneyeho, murabonye ukuntu bingana, none ndababaze, ubu nzagenda nginyama hanze mu gahinga nisenene ari muhira arayo busa? Sawa, ubu nzagenda ngurira igitenge nyiramishotori w'indaya uyu nguyu ndeke kumugurira siperi? Bwira umuntu mwicaranye ngo impamvu Imana ikure kukabanza ukababara ni ukugira ngo ibintu izaguha uzabiha agaciro. Kugira ngo ibintu igiye kuguha ubihereza agaciro ugomba kubiruhira. Niyo mpamvu uzabiha agaciro, ukavuga ngo iki gikomere mfise ni iki kintu cy'agaciro nariko ndarondera, none reka nanjye ndagiha agaciro, reka ndacubahe, reka haleluya. Kandi uyu nimba ndamuhawe n'amasengesho, bigomba kusaba nkomeza kuba mu masengesho kugira ngo azagumane nanje. Nubona ikintu cy'agaciro wari ufise mu ntoki utakigifise, imbaraga zakiguhaye ntazo ugifise, warazitakaje. Nimba ushaka gusubirana icy'agaciro wari ufise, subirana cya kintu cyarakiguhaye. Muhaguruke dusenge, muhaguruke. Abinzozi murasubijwe ntabwo musubijwe?
oya murasubijwe ntabwo musubijwe. Abanyenzozi murabonye igisubizo ntimukibonye. Abakibonye nimutere haleluya. Haleluya. Tuha Imana icyubahiro. Mwanyemerera tugaha Imana icyubahiro. Mwanyemerera tugahereza Imana yacu icyubahiro. Mwanyemerera tugahereza Imana yacu icyubahiro. Tuvuga ngo mwami Yesu. Cyane uti mwami Yesu. Cyane uti mwami Yesu. Ndabonye neza ko ibyo nahora ncamwo, intambara ndiko ndanyuramwo, ndabonye kuri kurantegurira ibintu by'agaciro. None Yesu, ibyo kwidoga ndabihagaritse. Naho ndiko ndageragerezwa, ntabwo ngiye kuhapfa, ahubwo niho ngiye kugwanira, kuko niho intsinzi iri, niho intsinzi ihagaze. Aho ndiko ndageragerezwa, aho ndiko ndakubitirwa amakofe, ndabonye ko ariho nzakomegwa amashi. Aho naburiye ijambo, ndabonye ko ariho nzohererwa ijambo. Aho nasuzuguriwe, ndabonye ko ariho nzubahirwa. Aho natereye agaciro, ndabonye ko ariho nzohererwa agaciro. Mwami Yesu, ishoboza iyi minsi 30 ndayisenge ndayimare, kugira ngo ibyo wavuganye naje ndabigereho. Terera Imana haleluya. Ongera haleluya. Sitaje irakaze ntikaze. Nta muntu afashijwe na sitaje ngo atere haleluya. Ejo tuziga icyo bita interview. Iki interview. Ejo tuziga interview. Ejo tuziga interview rero. Iyo umuntu arangize stage agomba kudepoza, noneho tuzakora interview, turebe interview y'Imana nayo kuntu imeze. Abafise igishika cyo kubona interview ni mutere haleluya. Abantu mutarakira Yesu usibye babandi bamwakira, muzamure ibiganza turabe. Usibye bamwe bari baramwakiriye mu iki giterane twakoze, abandi batari bwakire Yesu mugire gute turebe. Abatari bwamwakire, ndavuga hari abamwakiriye kuva mu yindwi heza, abataramwakira rero tugire gute mugire gute turebe. Abatarabatizwa mu mazi menshi, kuko hari abatwakirije Yesu baramwakira, baratura baravuga ngo turakiriye Yesu. Abatari bwamwakira ni mutamboke muhagarare hano, ikintu mbabyira muhagarare hano mwiyizire. Mwihutishe munyaruki. Aya materaniro Imana igiye kuyasigamo ikintu bita trace. Vuga ngo trace y'Imana muri repentance. Nyaruka munyaruki dusoze munyaruki. Ariko ayo mashi nimbara y'Imana burya
Yes. Yes. Ayo mashi arafatika muyagezaho mu izina rya Yesu, Imana ibahe. Noneho abandi batarabatizwa mu mazi menshi bakiri hano bamwe bamwakira, muzamure ibiganza turebe. Bamwe bamwakira ubushize, muzamure ibiganza turebe. N'abandi batarabatizwa mu mazi menshi, muzamure ibiganza turebe. Muzamure batarabatizwa mu mazi menshi bari mu ntebe, muzamure ibiganza turebe. Barahari. Noneho ejo saa 9 mbere yuko amateraniro atangura, musabe mwashitse hano. Ejo ni kuwa gatatu, muzoze kuwa kane saa 9 zuzuye. Kuwa kane saa 9 zigizeni zuzuye, musabe mugeze hano. Murabyumvise? Mwabyumvise? Nimuvuge ngo Mwami Yesu. Cyane tuti Mwami Yesu, turakwakiriye, tubera umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Uyu mugoroba tutandukanye n'ibyaha. Ibyo twakoze tubizi tubabarire, ibyo twakoze utabizi tubabarire. Dufute mu gitabo cy'abarimbuka, twandike mu gitabo cy'ubugingo, mu izina rya Yesu. Amen. Mana, mu izina rya Yesu ndabatandukanije n'imiryango y'igisekuru n'igisekuruza, ndabashize mu mugozi w'urukundo rwa Kristo, ndabandikishije mu gitabo cy'ubugingo, ndabafutishije mu gitabo cy'amahonero. Yesu, bakire mu izina rya Yesu. Turabaguhereje, ni baba bawe uhereye none kugeza iteka ryose. Nuhamagara amazina y'abera, abo nabo bazumva amazina yabo bitabe mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Ejo rero birasabwa ko umuntu yaje, ariko muranezerewe ntimunezerewe? Ejo ndagira ngo buri muntu wese azane umuntu. Azane iki? Umuntu. Twige interview y'Imana. Uzana umuntu. Nimba unezerewe, shaki no mukabare mwarabasohokana mukabaha ibibi. Sohokana umuntu mu rusengero, yaba kijicwa yaba adakijijwe. Sohokana umuntu mu rusengero. Abazabikora tugire gutya turebe. Imana ibaha umugisha. Komera amashyi Imana mu izina rya Yesu. Buriya byarangiye kandi buriya nimba yaramutse uhagaze ukazunguruka runo rusengero, uyu mwaka ntabwo urangira udakoze ubucyo. Yes, amahirwe yose watakaje uhereye nonaha, amahirwe yose watakaje uhereye nonaha aragarutse. Igikundiro cy'Imana kakanya nikikuze hakakanya, kandi Imana ikwirukanire imbwa n'imisega, nizane umuzima avuye kuri yo. Kandi Uwiteka Nyiringabo Imana ntabwo utanga ubusa, ntutanga n'akamanya. Ibyo utanga biba ari bizima, ubihaye abazima. Turamuhesheje urugo rw'umugisha mu izina rya Yesu, rutagira agahinda, rutagira umubabaro. Tumuhesheje urugo rwo kwitwa umwamikazi, tumuhesheje urugo rwo guhabwa igikundiro agahabwa agaciro, tumuhesheje urugo rw'abazabana atazareba abandi bantu, azaguma yiyumvira we gusa mu izina rya Yesu. Amen.